Vlogmas, dan 16. Dobro jutro ljudi, dobro jutro. Ja sam krenula prema gradu, vani i nije baš toliko jako zima. Idem prvo do kvarta, obaviti par stvari i onda krećem prema trgu. Prvo se nalazim sa svojom Teom. Imamo nekakvo fotkanje, moram ići do La Marie Stora, tam pokupiti 2 kape, pa ćemo negdje na adventu napraviti lijepe slikice. Također idem sa Teom sjest na kavu. Nismo se dugo vidjeli, malo izbrbljati to. Onda imam jedan intervju za studentski HR. Idem se naći sa ženom i nakon toga bi se još trebala naći sa curama. Uglavnom ne znam, evo pogubila sam se dok vam samo i ovo pričam. Danas ne znam na što će liči dan. Probat ću snimat koliko ću moći. Hvala što gledate. Hvala što gledate čak i kad nije zanimljivo. I evo me sa mojom Teom na Gornjem gradu. Slikamo se na adventu, jako lijepo uređeno sve. I Teja ima novi fotić. Teja, pohvali se s fotićem. Zvijer. Sad ću je tu negdje u kutak ugurat, napast i maznut fotić. To je to. Di ćemo dalje? Nemamo pojma. Svuda je lijepo. Ovi grafiti nam ne pašu. Jel ovdje išta uređeno? Nemam pojma. Nema ništa. Prazno. Ništa ne svijetlo. Hoćemo onda ići tam na onaj kraj ili se vraćamo nazad dole? Dole. Idemo dole prema trgu. Koliko je cool? Ova kapa, pre-cool je. I to smo uslikale. Jel' tak, Teja? Tako. Ja upalim kameru, Teja umre od smijeha svaki put. To je to. Vlogmas, dan 17. Bagrale. Da, jučerašnji vlog nije baš uspješno završio, tako da danas nastavljam i odlučila sam pol dana jučer spojiti sa današnjim, što god danas snimala. Jučer smo bili sa frendovima, ja sam popodne imala nekog posla kad sam došla doma, tako da nisam stigla snimat. Uglavnom, ja i Ludi Rale. Čekajte, by the way, nije Ludi, dobri je Rale. Šta mi je kupio? Di je? Za dobro jutro. Hvala Rale, legendo. Došao je po mene ujutro, čekao me dok ispred zgrade me čekao, jer ja naravno nisam bila dole na vrijeme. I sad idemo do njihovog posla i Daniel radi danas, tam cijeli dan idemo k njemu. Oni imaju nekakav, šta imate, božićni, obiteljsko božićno druženje / šta je to? / džabe hrana, cuga. I ja i Rale smo krenuli tamo. Katastrofa. Mi ćemo doći na gotovo. Šta na gotovo? Pa na gotovo. A šta ako su već sve pojeli? Ko je to slago? U 1 počinje tamo. Aha, u 1 počinje. Pa onda stignemo mi još popit kavu prije. Ne moraš ti pomagat tamo. Trebao sam doći u 11. A ja sam sad kriva, kao ja sam spavala, pa spavati.
Pozdrav ljudovi. Ajme kako se ja loše osjećam. Ne mogu vam opisat. Malo prije, pred sat vremena sam došla doma od Danielovog posla. Najela sam se i kao malo ću odmorit, možda me prestane bolit glava, možda mi bude bolje. Jer trebala sam ići na večer do grada naći se s svojom Kristinom koja je došla iz Rijeke i samo je danas tu. I na kraju fakat mi nije dobro, neću uspjet nigdje, imam doma za čistit, imam za editirat, imam za radit 100 stvari. Lilica nešto izvodi. Lilica, šta izvodiš? Mišu. Ona se trese, valjda ni njoj nije dobro. Ne znam šta je to danas u zraku, toliko sam se smrzla, išla sam se tuširat samo onak da se zgrijem, da mi što prije bude bolje, ali ništa. Sad sam si skuhala čaj, popila sam si čak tabletu za temperaturu jer me počelo lovit, ali ništa. Evo me, izgledam očajno. A šta tebe muči, Mišu? Šta tebe muči? Si gladna? Te buba nešto, ti je zima, sva se treses. Sva se treses. Dobila Lilica. Lilica, to si dobila od jedne cure koja se zove Marija. Jesi čula, Mišu? Marija, a? No znam Marija šta ti voli, ne? Hoćete da znam. Lilo! Šta si to dobila, pesio mali? Isuse mili, a kaj nisi joj cijeli dan? Znaš šta ja mislim? Ja mislim da sad Marija tu dođe da bi Lili odjebala i tebe i mene. Da. Isuse Bože, Lili, šta si dobila? Ne gutaj. By the way, hvala ti Marija od srca na ovom. Hvala. I Daniel se zahvaljuje. Bajadera će nestat. Najjače, nešto najjače na svijetu. Bajadera će nestat za jedno 6,5 sekundi. Šta god treba, javi se. Kakva kosa, užas, do sad sam imala zavezanu u repu. Uglavnom, javljam se, ja i Daniel smo pojeli McDonald's opet, katastrofa, užas. I ja gledam sad epizodu, predzadnju epizodu, to jest prvi dio finala Project Runway, baš sam uzbuđena, a Daniel ima posla na kompjuteru. Umorni smo, ja i on. Vani je toliko hladno da ne mrem živjet, došla sam tu s Lili sa autom. Ne znam kako ćemo se vratiti doma, pogotovo zbog nje, smrznut će se jadna u autu. Ali eto, to bi bilo sve ljudi moji za današnji vlogmas. Znam, spojila sam 2 u komadu, eto, bila su takva 2 glupa dana za redom. Hvala puno što ste gledali ovaj vlog i volim vas puno. Laku noć.